ден соолук каалайбыз. Сен дагы көрдүңүздөр, биздин башыбыздан чоң оор окуялар өттү. Аз таптап болуп, элдин алдында ыйдап жүрөт. Бул дагы бир Кудай таалам чоң кырсыктан аман алып калды бизди. Ар дайым биздин бактыбызга бар болсун. Кызыңыздарды жакшы көрөмүн. Просто бизге окшоп силер деле урушат кошар керек үйдө. Как будто өмүр урушпагандай айткансыңар го. Иши кылып ырчылардын сүйүүсү башкачараак болот да. Бирок канча аракет кылып эле келатабыз, Кызыңыздарга жакшылап айткансыздар эмне? Капчалар жаздык. Аягында мен сага жакпай койдум деген ыр жаздым. Ошол чыгарма силерге ырдап берейин болмаса. Айтчы өзү баш керек. Эме сен сапарда көп жүрөсүң го. Дамирди эстеп жүрөт экенсиң. Эмес Дамир. Эчке карапмын го эмне деп. Өз атайын тандап. Да, майбактын колай, Болsun. Таап көрүңүз. Рахмат. Так, отурайын. Бисмилла деп бе? Таң тұтам Кайрат Нұртас болып кетті. Сен Эң дәділін таңдапты. Соны жарашат кен? Сен бағытсың. Шол көзге мұна еме. Көгідан. Гүлмес мен неме футболка размерін гүлі алып өске. Рахмат. Концерт мен Қытайда шармачы егілік қаларыз өске. Рахмат, чоң рахмат. Орда жүрет қой жақта. Орда да. Патриот. Булар орда да булар. Орда как раз bizde Саматқа чалып размерін сұрайын ғана қой. Өзі келіп алып олсын деп Şu егілік қаларыз сонда. Gelmeyelim mi? Geldik ne güzel. Oturumuz kılmayın. Көрөсүз бү? Мындай биз кошгондорду. Эме. Сен билип азыр айтып 10 ойын болуп, чындабы? Да? Yo oldu mu lan da? Торт Değiş. Kulağımdan Tuğanım benim de şunları. Geçe ben şaşırmış olup seni gelgeninden biliyoruz açıkçası. Нежданчик болуп, анан элдер дагы неге бекишке бербейсиңер дегенден, и тем более сен аябай жакшы көрүп, Дамир болуп калды го. Дос болуп калдыңар. Анан чисто рэперский бизге очки берилди, чтобы выступать эткенде дагы мүзүгүң болсун деп. Биздин жеңебиздин немеси бар, жактачы. Брендичке деген очки саткан немеси бар. Мындай популярный. Бош боюнча. Сен да танкырбайсың буларчы? Бакозан. Көк қара, ешке шықсаң қалай кетеді? Миллион деймін. Серьезно айтады? Серьезно, серьезно айтады. Шимеді? Ешкім көп рахмат қой олар. Красавчик.